Hakijing lakai duran kop pedeng kebodolan FC persai FC 1 hau fai sekali jing lakai kebodolan FC kali awan kore 6 job ada nunggu lawan film ya FC 1 lalai lawan gol ya kini gol kebodolan FC kali awan tep kan itu basang kan ya buat kini keban yo prah hak menit ke bawah ar lembag ni jing job kebodolan FC sudah kebakamai lai pun nak Asmi Medan naga grup F kebaka FC 1 ru de kebakamai lai pun nak Asmi Medan naga grup F Hakboy pakai jing lekai pedeng kandong se persai kalang sning. Hau bahas kini jing lekai kelas step kandong se kali mantep gulungkong ni keba arp pandai leng bau ter yang ni keba layu kera leng bau nongbri. Terbaru bul kelas step kandong se kelatan sukmat di kalang sning la al gul. Awan pedeng kela arpat di kelamit kalang sning gul yang pai gini argol gul keba kau kera leng bau kur kelang ni keba santo leng bau Ahmed. Terbaru bul ke jing lekai bro asli di tim kali kudu jing lekai lama la argul. Yang bahkan ini kami kait ke nong se de kebadan kedan kebalai kami isin pun de kebakamai tang si pun naki Asmi Medan dan bakal langsing de kebakamai sau pun naki Asmi Medan naga grup I sibut ki program jingle kai ke SC Delhi kan kursa ia ke defender FC haka por Saudi East Bengal FC kan kursa ia ke South United haka por Saudi